Mitolon to romiami al， 祈祷每一天。Mararil a mikabut i didaanan go在个阿绕啊 gawas， 看不见的上帝时时与我们同在。Sarikaka mapulung， 平安。Maratzai kita a milayap tu suar no gawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suar sa ji arun ji mosian， o suar nangra i takwanan i， 在个fana kita tunika o talajwa ai to kuya ji mosi o mikrilai i didaanan a pasalak na i Egypt， saka sangaan ko mamalo mamikril i didaanan a kawas saan jangra han ningra i kasalakan 20tu saat sefang tu 30 tulu atusir。亚伦对摩西说：“我们不晓得那领我们出埃及的摩西遇到了什么事，所以请替我们造个神明来带领我们。”出埃及记32章23节。Sarikakaau idia i halafin tu jimosi i lutuk marau-rau tuku finaulan saka milias tuku kawas i tamyanan saan jangra。Nikaurira lengan uya cai pakaaraw tu kawas pasorin sanay atam lau i cai kaca pakatinako jangra tu bikaput no kawas。由于摩西长时间在西奈山上，人民就心里慌乱，认为上帝已经离弃他们。但是唯有看不见上帝却仍然持守信心的人，能够经历上帝的同在。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangau yo cai pakahapinang kako tu rarakaten a lalan i sinanuten aku ku falujo ami tengir tu ngiha iso ami keril i takwanan cai kaca ji rihatai ku falujo aku i karurayan a lemak。上主啊，当我看不清前方的道路时，我要静心聆听你的声音来指引我的方向，我必能在困境中经历平安。Pakai ni i dalam anay angangan no tapang si Yesus Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamal no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。